Thank you very much. Habari mwaka jumweru. Ni njega piu. Yes. Mbona tajale mwatha. Okay. Yes. No ithiro gikithia mumiru ro kidogo tutegerete ari na ari ya rutere rungi. Kango keithia mumiru. Mwire karibu mwaka mweru na tumbe kwa ya ntubwa miru etu bwa itana mbere no ntubwa miru netu na tugatura ku. Alright. Bona lichoro tukiambire kidogo ugo none totongeria bwa atongere baba ngine na county ya Miru. No nero tongere boro ari governor wa mbere Peter Munya kagita na kareto ari na devolution cha tonya ndigorone. Tonya kiki raito muronge na kagita na kagaturekerie governor kawera Mwangaza. Na no ithu tokyo no tongere bo bunde. Ara turi thaita Miru. Turi ariko omba kwa tokariata. Tu anto aega. Huni kutebui. Kitumi atongere betu bena tamamu no. Mega kage dogi Miru tamamu. No ntu omuntu ala karinde na kumesa kitigira kya ngabana mata kyo ngabana omuntu wedara ribunga muntu kudwane kuno mugitire ngabana no mwanka agemire mata nikyo ntukona Miru kwinando una kwenda na kwenda kura ogenda atikone baulu akethera Miru yatura haini batu tungo tukebe bele Miru tiwe Miru yatura na Miru nyo anabetu akyakuo na bangi na nabana betu ko tubatu kwa Miru tukareka tamajo tongeri bo Miru kariu. Alright. Na kire kure na manto kadomba ogatama bano lichoro itama area ondego atari mono kire ite bibi na egoro. Batitona ita koktena ngwataniro. Governor ene nyaro ta kwena bamba MCA bero terrorai. MCA si baraba inge kidogo batuganwa governor. No tudro tukiuga jajo onde itama kweri no tutona ita nyamichamani yagetwa governor itamo chamani jodiri kuyatongeri bateguhita. Kwe muchamani senata kugere gweta na bondo baroga imichamani yathiri. Imbiwe kwagia inyanta bategweta kemichamani yabange tukona kana thiri Miru. Mbere bia mabere na muchamani ya kathuri twaje twa ngotaniro. Kwa sababu tege thuki Miru ni ngotaniro bwi saiti. Ni bwi nkuruki. Lakini tukathima ngotaniro ile yetu ikathuri tengotaniro ya Miru. Ila ni ndo kathuri abangite. Gitumi utivo uone mbakuthankiro ya na mtu fulani raome umuita nonge tukuru yanwe alafu soka tuindo tutamethene mo tukande oribo ukenda ngotana tukuru ya mtu fulani kwa tumbeta waambariria tunda kwera thina ciakwa ura wa mweta agwa thina ciake wakaranga turinganira tukari mwambo yumo lakini tumo tukamethene ngumete ngundu umete ngundu tukiringana no turinganira no ndo tuya kwa mbere metho yaku ngotana akavuti ngotana yara ire yara nindo kwenda kurwa nindo ngeke kubaga kuna kawira na thirikari iko ya national government gitumi rira baba nga impeachment urari mustaro mbere kurutania Meru County ngabana na MCS ikathuri no ntu ukathima utentu kwa rwa mari impeachment cyo tuendelea aria au ngwata ndone dire kwatanio hii ndonde wa gututa boya last week batu wan na kimanto kawe na kene kama wira akiwa kina pampas kina takataka kina bila bingi no kadhima sauti yako aria na kwenda ngota bilo ni hata kwenda ngota nilo no ndo tukona na kuundia na ukene na kumaka kawira ko ora ndo chondo cha Meru County chondo bikari ni kathuri murungi akakwenda ndo ethira kathuri murungi akakwenda MC na ngaba na baringana bakari mambo yumu. Yes. Na ndo uka kathuri murungi senator. Yes akwenda agwita muchemanio no kuona governor currently takamba gwita muchemanio jwa kathuri murungi aboda kenenye ntita nenda mwentu ndari ntugwe mwe ndawa kathuri aita muchemanio ngabana aita muchemanio ju niki undi support ngabana no thira thendo veto no thiri gochuma no thiri gochua kaba kwa nyuma itumi niki kathuri akenda muchemanio jo kawira batibona baria abati utambere no ntona uraka wira bakarambe bakaria tabona mitandao ne bari ngibisa bare amwe ati bakwatanira itokwendano no ntu already mwana ambwanu kura kawira ngwatanwe kenda kuya no ngakarathi na kawira bakaniria tunabatanira asoka haita karathi na MP na bababia bakaniria haita bada medemo na kawira itokwendano bakaje mwambo yumwe asoka bena MP bara na kawira Mwangaza baita MPs MCs beto Meru County bakarandi bakarendine chondo chege dine Miru bakaona makoso maira yatura ira bakari mambo yomwe lakini wewe na mwene batata ni akawira na akayo takirindike yotibo nakala bani na tibo ngionde na wewe kwa mwene ndo nani nibo ndo mwene ro yonde ikathuri murungi no ndo number 1 ndo ichondo na kiria cho Miru
nenda gitianga enda ukia ndo icho ndikario kenda kawira mwangaza cia ngari ta we ona kanya kakwa kura nyana toimenti no ntumite boka riu. Alright, bona lichoro tugategera na rutere rungi ndo iji chionde tukutariria kana ndo izi wariria aja chionde na weka methene gatigati ka tukigwa senator tukigwa governor na jumbe no chithiro ichi gutuma pengine kinya rais kana thirikari nene ithiro tutikuona witi na mbere ndene county ya Meru no ithiro ibyo ikwaga ngwataniro ichi gutuma tugatigwa ome ndo thirikari bunya ni hari kunya kinya ya MPs ba Meru nene nda kwa impeached kaitene kabwe lakini kitu mulungu wali senator na ombere kuringana na MCS na MPs na gavana baada ya mambo yumwe beta kwa William Ruto hiyo wanankero maendeleo itokweleano hiyo ndio kibago kumeyondu ndari supporter wa timu ya Meru County kitu mulungu ya pete na bas na jumbe to Meru County da supporter abonde na sore bako ndu bete bakarande bahandiria bahari mambo yumwe bakinya kiraisi bahari kwa barabara project nyingi bombo de banankero ya tuma patu tuwaita Meru na ndio ya onere Uhuru Kenyatta ato 1.2 billion ya ndo bamira ato kana billion yengimwe ya ndo bamira hayi monka haika nduri murunge seneta ato mutaka ndikana Meru bari mambo yumwe niko tukona ndo tukuna muthanya. Alright, mutegero Meru TV rikana turinde ne rwari rwa Meru TV ogoro kuthuja utongere bo county kuthuja utongere bo ndiko ronde na kinya tugaza tutegera mantu zegie biashara eze ya kimera mantu zegie kimera kimera bona lichoro nwithiri turu tere kuigwa no gutetera muno thirikari ya county kagitene kare utongere ne andamu utongere bo governor Mheshimiwa Kawira Mwangaza ntuko inka ithiri tukiona kuri na nkuchanio kere kinya urantu bakwandikana ndene ya county tona rwangiro rwandikaniro gakwantu bakwanda kwandikwa kagitana kangi kana nyumene tona governor amona kiambia throla ni county secretary bakerekana na wandiki bugu ogo bujukiria ata wajukiria mantu zaza ata uri mutongeria county government no mona urona familia kwi muchikari uina ndu bangu iguo uina na kuo no tontu batuguthikandi katari bantu auma utema antu ya batuguthika ndo tukumenya ni atia betero karendi bakulukia bade kariti bangu ba Meru County ngawana tukumenya minya twangi mantu auma MCS bara ukona bakete thai baba ondo kono bakiari TV ne bakiaria bare ari ontu baba sukumite timu kwandikana na tutegeria batu ndio ontegeria kwethia kwandika ndipo kuendelea ntekumenya oni ngo support uraririe nikenda bakarende bondo banirie ngabana na timu ngo bari mambo yumwe kwamba kwa utwandikana betu no ntu no bandi goru ari kwa twika ruyo musalo tonekana kitaba ndo na yo homa tonekana ko urenda kuwa governor ethero akiregana na mantu zaza no ntu atekiwe ero ne ero kwena wandikana aina haki ya kuirwo na ina haki ya kurana ntu aterirwo. Alright. Then YouTube itare andika Meru TV digital YouTube Meru TV digital like share tore live